Cardivero malen šukaralen Komaronevo video. Ovdje si me kod test Chevrolet Orlando 2.0 dizel 2012 godište. Njavardešu šov kilovatja šelu triandu je kras uživnem kod test. Sarso penjam Chevrolet Orlando 2.0 dizel motori sa njavardešu šov kilovatja šelu triandu je kras. Sarso šajte dika anglal. Isile dui bare farja klatane baš bare hem uvedinene moćno izgled akalja vordanje. Isimen tele duyma glinke klatane hari sar Andrej imsinek šuži plastika sar piano avela ili bušu karbić hola. Hem je klip klatano ekvaš sivo hem koma glinke su simen hari kali plastika. Sar su dikena anglal but moćno dičola. Imsinek šuži halba sa stikena silen dvije linije sa strane. Ema je kađar, emisilek neprimetljivo linija komaškar koja delek izgled moćno anglal. Hem normalno Chevrolet znaku klatano budbaro, hem klatano ko gold boja. Sar so dikena. Sa strane dičona baš moćna, hem bud šukar isilen preglednost u odnosu Ando kala retrovizora sa stikena. Sam si kodek baro kamioni je okola ekvaš kamioni ekvaš džipi. Kamionec vlače na porenje. Baša savke retrovizora je silen. Ker te na kjali Marija Američkova. A motori Nemačko. Sa stikena, sa strane si men šuži linija. Baš šuži linija. Tere normalno kade plastiki simen, hem i simen ek šuže felne klatane 17-tice. Sa stikena na nemenu prete čempe okola šipke, ама i simen te zakачине, koja kvapet ne natlem šajte čive. Palal, sa stikena. 3. Sa stikena palal i simen šuže štofija, klatane kolep tehnologija i kla bušu kardić ona račate. Telesimen difuzor, kakva slučaj na nemeno kva sportsko, kali na primjer sar auspuhja, ađar, auspuh tele se džava ađar tele, ali bušu kardić hola, emi simen o senzorja, palal. Sar stikena ekšu žo baro gepeko, normalno Chevrolet znaku, kvatano ko, gold, zlatno boja. Šajtika, ačkate po gepek, šajtika ko sam tani sile, ko gepek. Saç dikena muklan yek seçte tele dedika kozumi sithan ketane mukleo seçte a kozumi sithan ketane vazdeme o seçte ketane vazdeme o seçte si samo duboka hari than saç dikena a ke mukleo soldu a čekate u primjer dičola kozumi si baš si dovoljno than telal nisam neka jar za alati za prva pomoć im sa olabuća. Hem sa strane si, hem sa krpakata si nekdikno pretinco. Тут выбор дай hem saldo. Mislim da je dikam eksterijer Avrial, kažati kakana interijer Andre. O GPK AKT Anjola. Kuđam ti kakana kozumi si za zanja putnike palal ko duito redo sedište, rakva je silen trefta sedište i silen treću redo sedište za čavore. Isimen, akate šužo naslon za ruku i mislim akate duj hak holder jak dva duj držačja za čaše limenke, tu men su mangenate pijen, mislim akate tečiven. Tan prenje, sa stikena si dovoljno tan i seš tam s njimi, maj 180 mučo, sa stikena, prenje si baš tan tečivete pre, šajte pošloveće sar manuš. Sa strane simen sar se odikena je piano akija lajsna koja tani baš dičolem sar bogata vorda, sar luksuzna vorda, baš ukar dičola romane sar stikena. Dacă te brava, tare simen je šužo zvuščikom.
Хем претинцо со шетире сел екваш литра. Че шете че рака на мирно единица, со рака на флаша дикена. Баш укаре, мислим лименка. Хем симе на кате. Шете човек судена ме квичија багателе. Се буча кола нака шунјону току важно. Симен хакате акава за климу отворија за возачи, за задња путнике, сартикена наместина, упретеле са странен саудова, емејки симен утичница за 12 волти. Сартикена, там за тречо путнико иси сосе, акавана не задња луч, акавај тано предња луч. Сартикена ем там шереси си доста, баш доста. Сналка пробинакана, дика, дај шајте ква палал. Але клавар да нанеса ракова Мерцедес, тано баш барем луксузно, а клавар да че зала се ще пала за дечија, за децо. Значи, шаорење. Ше тика, узим си, шајам те кваса. Значи, ака те прави напред, ака те прави напред. Емо цинеа джару пре. Ем, шајте куе. Джару куе напред. Стикена, те пробинакова да решај. Значи джари. А джари. Мисли нава да шајте бешелпе, ари потикно мануш мандар. Шајте бешелпе на не баш угодно мае. Прење си, али самчи хари неугодно. Али чаворење мисли нава кате шукаре. Сар стикена. Шајте черето кате, истек зајче риба. Нема дова, енцар е хоблер, аки астран. Мислим држачи за чаш. Мислим да шајте джака нам глав тика. Ево заче си позиција ем тика, сој силе клавар да сонанеле. Алам ки позиција, ки ево заче си позиција тика, сој силе возачи, сој силе сувозачи, ем сој силе ква Шевролет Орландо. Ачо, кричо, значи, оптано скакавцо, и силе заклучавање, хем отварање, или од 20 дова имал чулапе, ачка тесер свака нормална ворда. Сарче дикена, положај седишта, тано баш учо, ем ти чула цело хауба. Ме хари муклюм теле хари муклюм, и не се штари упре, али хем баш мај ди чула, козум учо ману шијум, ди чула, значи са, цело хауба ди чула. Шете почина са стране, сарче дикена, саранглал, сарпалал, коса удара и сине нек шужи пластика пијано која тани шужи ко доди, родија пластика тани, платиним пе додатно ки опрема, сарче дикена, ковалани, ки инструментала, баш ки цела линија коса орда. Ка почина са стране, сар свако те сочера. Нормално, и симен сарче дикена пенџум, значи, мотори или интериере кваш чержалјо немцо, а о екстериер, значи цел лимарија чержалје американцо. Значи, линкс, рече два лево, десно, значи за ретровизорија, те наместина, значи по дешавање тано електронско, мислиле. Са страни си име на катетеле, кудара, подизачија за са о пенџере, еми симен ще ако мангена те блокира, например, те блокиране, да ек чавороша и си тут палал, те направи пенџере модова. Енек претим сакате. Саш дика валани, тано баш ужо, еми кожаре си буш ужи, харјакана, тано исилија која млеко, ем ди чолари посветло, али шукаре тано баш, ем на клюзини, коста бушукар и черипе. Са страна кати симен, саш дикена, значи симен позиција, ем дневно светло, ема ката маглинке англоне, ема ква палоне за магло исто, маглинке палоне си исто. Мака те подесине козом мангеја осветлија, козом туе ниска, хем те возделем темпераверен, това е нормално. Сашто ти каја те си мен, а не менот кја дигитално клима, аква бадме клима. Дигитално, акава о километража или обрта, ка ти си мен сар стандард, са свака ворда клатане, од Долебешенге, 2012 годиште. Сашто ти кјана.
А катеква баш укаре со жинпе мај, котано баш моćно да чолаем бутано пердотип кенцарем саодова. Мене се рака на калаорда, оневе сатане код додир, па ту валянчо кеа крпа толтја кате, но стоп, па те косети на дечунте на ја. Сар дикаја, и си мена кате, па саро музикачи, Викена, значи за музику, значи музика одма, сме натран да би надвал копирајт. Од двоте си мен мутави осаати, мутави температура, коземисија, 4 степења или од ова. А кате са везано за радио, сар дикена си мен AUX, од ова е шужа мабет и дикена гана. Са те правили? А кога бушукаре? Кога гарав доек тан? За кога гарав деману шашајте гарамен со мангена. А кате си мен AUX, хеми си мен, значи AUX, ими си мен акате кова и флешката чифрите што не музика. Зашто ќе на бушо решение. Са страни си мен акава отвор за климу, за совозачи, за возачи, му два баштано премало возачи, баштано премало совозачи, са што дикена. Акате си мен за CD, ема ги кашужија, са што пенџиме точкани, пијано, пластика. Акватано против толкизавања, пример, ке би случинеа од ова ESP. Значи, орда би више штајфинена, више би проклизинена, луденама. Теле си мен телакват се дека чулапе, те панда удара, хем те права удара. Хем нормално и си мен акате сошта жмигација, хем и си мен клима, која тани дигитално. Или мукела, акате ди кеа козу мукеа, ој тани еднозонско, значи, за сајр, за сувозачем возаче се, каква случај си еднозонско. Црстика, значи, бише в та степења, бише шов, биш пањем са од ова, ви случим пеđар, знаеш кај беше случим пе, аđар, ко контакт. Саштика кате си мен, ауто и клима, или като модија, акава мода, ква за осмерија, кај теле упрете подувем са од ова. Реслам джинко менјачи кватано шо брзине. Саштикена исто тано сарко Opel. Значи, оптано есиле Opel мотор, или менјачиле се исто, значи кориквер джала джар, ко возине Opel од ов джанела. Шукарата на баш квала ко брзине, точка возиме баш хари. Теле си мен дуј држачја за чаше, са стикена. Хемник палјача кате. И ручна се ачкате. Наслон за руку и сиде само возач или од ова дикен сар. Од два нас вижимпе ме баш, дека на совозач на неле кај те чифел по вас. А кате си мен дикена ква ти уцинела аđар, него морате притиснела натле да би ојте прав џор. Јек претинцо, но не баш дисави димензија, али шукар. Шајте чиве суѓанаме флешке USB или доа. Кате си мене касета. Дикена ек шужи димензија, на неопложено, али шукар, ленџе, а за кричија бишуњона. Ја мислиме на кате шај ек литра кава пани соко текувал, окличија шај те чвеј ти се види, лајле џарка со. Нормално. Ајде, са се пенџам. Циля кава, те дике пример случај хаваре палал, а кава хари више тано, те дике хари попала за рикверц, а кава те дике студек чаваро, ја дисо улај чаве, ем дикеле пошукар, те направили пенџара, те направили ударем са одва бушужо решение, кој силе чаваре. На валани бистерџан, а валани силе дугме, кој силе прети се пример. Тој бирне музике, значи фолдер 1, фолдер 3, 2 музика, багателе, ем те смајнем гласите муке, ракате оква мут, значи смајнеа са. Снала дикам
O interior, teklam exterior, kana šajte džak jek tikni vožnja. Kana šajte džak jek tikni vožnja. Ma kana kam отхаут мен джек шо жома бет сар тхарла пашете абе камера ери по потошка. Дике на канал казарке. Сам те му държи на кава. Таке. Баш мощен бушу кардичвала. Да починам. Обхаротано 2 тона и 100 мисли на 150 жаре. Зала 2 тона, М100. Ова вела до стотке 10,3 sa Shell Triangle E-Class. Кватано мини джип, нормално. И потрошња леси, тани. 6 литри комбинован. Значи град, автопут. А джареди се, пример, автопут, сам автопут 5 литри. 5 литри, а градски 7,9, значи 8 литри. Сери гужбата те, кади како кјак дистанца рија која во друго, дешем хенари сарвуцини. Значи, крајна брзина писини електронско, ани 186, али од 2 и кади пемусинава да кава 200 куела безо проблеми, јер ту за 10,3 секунди да веќе дошело тоа жужома бети. А америчко мотори која ќе доки Америка, тано 9,8, која е разлика нормално. Значи канака да рика тој газ, а сики трето брзина, до брзина тано, канака праля рикун газ. Баш каре. Алјам веќе колко врдеш. Екстра. Екстра пут. И силе хем меѓу брзање, тоа е бушукари силе, бушу меѓу брзање, хем и силе андо нула, джико шел, бушу жо брзање, тоа пресвичим. Мислим, ако среди салто менџе акава видео, акава калаврда, ден од вас subscribe кога Coca-Cola акате, прати мен, поддржи. Писен ко коментари са е врда би манганата чара за јавер тест.